Zulumile zimhlophe ubukeleke idokotela 2+2 sawubona uright grand njengamanje ngamukela usigahla semkhulu baba isebenza kanjani le dawa MC Kwacho yeye mkhulu yazi ukuthi bathi aqhamukelana ngibona igodlo einzima ka uthi mina hayi bomkhulu isebenza kanjani nto mkhulu abantu abaningi bayakwazi bayakuthanda funa la ku channel mkhulu siyazi ikopa kopa siyazi fortune abantu abaningi bayibuza athi ziphi induku ikhona enye induku mkhulu ekhona esingathi manje ilungisiwe for abantu siyabona spec December hey Kwacho kune special esizovela ngoDecember mkhulu kuzo zonke lezi zindlu njengoba ubuka ngoba engalaphela ekhaya hayi ngiyobe ngilaphela la ehlathini ngiyobe ngilaphela la ehlathini kuphela la ehlathini kodwa izoba ngoDecember leso special asikasimemezeli kuzobe kushubili lapho ke sobe sikhipha khona umkhiqizo nezinduku ezimangalisayo empilweni zabantu mkhulu sobe silwa nenhlupheko silwa nosizi siqala unyaka busha ngoba unyaka ufuna uyilungiselela uthi ufika kuwo ufike vele unyaka usubhekele nawo ukuthi ngehlulekile kulonyaka odlule kodwa kusho ukuthi kulozayo ngizoba yisehluleki kuwo manje kufuna ukuthi sibe siyilungiselela kulonyaka nje ngoDecember ayisobe sizima lespecial abantu abavive hayi mkhulu ngibona ngathi nase Cape Town bakufuna nakuphi bakufuna ko Free State kuphi izimi kanjani inhlelo kulo ngoba ngibonile la mangibuka lapha esigodlweni ngibuka ishedule lakho ngiyabuka ukuthi kubhizi la ngiyabona ukuthi bayifuna lento mkhulu ngiyabona yazi nami mkhulu ngisakhuluma lokho nje kade ngibuka lapha engibize egoli benginominate ngithi hayibo lento yakho mkhulu lisebenza kanjani lento yakho mkhulu yabona Kwacho sizelwe sineziphiwe zingafani kodwa kuhle ukubona umuntu eqhubha isiphiwo sakhe siphakama siya phezulu lapho siyahalalisa thina nezidalwa namadlozi ayamhalalisela lo muntu manje siyacela ukuthi ngathi sonke singabe siphakame sisekane siphakamisane ukuthi asiyeni phambili sonke Kwacho mina ngibhizi kakhulu ngibhizi ngalendlela mntaka baba ngoba namanje ngize ngibatshela abantu ngithi mina siseke isidingo sokuthi ungifonele ungibingelele hayi hlalo dabeni wahlalo dabeni ngize ngibatshele ngithi hlalo dabeni yekela ukubingelela mina ngibhizi Kwacho manje ke nganikathi umuntu elanda eshona lena le echaza kungena enye call njani yayizo hayi kunenye call kanti umuntu mavela hlalo dabeni athi kunje kuzwakala kamnandi Kwacho hlalo dabeni yekela ukubingelela isigadla siyaphila uthenga ngomhla wa5 mkhulu kuphi lalela indaba enkulu ingomhla ka4-5 eCape Town ngiyobe ngise Cape Town bayazi abantu sesiphumile special abantu ababhalise phezulu kokubhalisa babhalisile abantu bangilindele ngesasa selikhulu eCape Town ngifuna ukuphatha imangaliso zabantu ngiyobe ngiphethe umkhucululo bakhuculula ngiyobe ngiphethe zamjulumbela phambili ngiyobe ngiphethe umdlekedleke indoda engenankinga nokuthi amadlozi akusebenze noma ukusebenzela ngiyobe ngiphethe uvumbu indoda ephuthula ngutshela ukuthi Kwacho uvumbu ushaya ngisho kuthi umutsha umuthi okusebenzelayo uvumbu wakhona la uvumbu vele athi vumbu athi gahla ayeke mkhulu umuntu okwale video la uthi yazeli mkhulu uthi umuntu kule channel mina ngifisa ukuthola inamba yakho mkhulu omunye uthi ngiyaqala nqa beyithi ngiyadlula ngiyayibona le video umuntu uthi hayi mkhulu ngiyafisa uba se Cape Town mkhulu ulindele abantu uthatha abantu abanjani lapha nomuntu wonke umuntu onenhlupho yakeze Kwacho wonke umuntu onenkathazo noma ngabe uhlushwa zikweletu ngizokuvala ungaphinde uhluhluphe zikweletu mina noma ngabe ufuna umsebenzi ngizokwenzela ukuthi uthole umsebenzi noma ngabe uyahlushwa ekhaya lakho uhlushwa zinki nanoma ngayini ngobe ngiyenza lapha hayi mkhulu ngiyobe ngijulile nje ngithi Cape Town kade besuka Kwacho begibela amabhanoyi besuka ngamabhasi beza la Kwamhlabuyalingana ngithatha umhlabuyalingana wonke ke manje ngiubuyisela khona Kwacho ngiyobe ngiphethe uvumbu wayenzani uvumbu uyavumbuka bonke abayobe bethintwa isigadla senyama kuyobe bevumbuka njengomlilo yabona umlilo kapetrol mkhulu ngifuna ukugilima kanje ngibakhombisa ukuthi noma ngabe sizwe kunje kodwa ubunyanga bukhona la Kwamhlabuyalingana mina ngimile ngamhlabuyalingana kwakhubalo mbe wegcekela ubunyanga bukhona Kwacho sigadla senyama safele emazweni ndaba zabona uzakhuluma uphoyisa maxosha imfene kolobemboja uyabona masikhuluma ukuthi into iyaphila uyazi mkhulu uthi ngehlale kunje uyabona kuzo zonke izimo lapha bakhona abantu ezibhedlela emgwaqeni nakuphi esikhuluma nje insizwe zenzeka kubantu kwenzeka izinto eziningi ngosuku lolunye kodwa abahlale bazi ukuthi ngehlale kunje as long usekhona udokotela 2+2 Kwamhlabuyalingana mina ngifike ngengaka mkhulu ufakazi buka ngakanani manje nginomkhaya ngithanga manje ngafika le khanga nginalithanga
asibanike inomba mkhulu ngofuna ukufana nami nazi inamba banike mkhulu ngakabaniki kwaJoe ngicela baqaphela abantu leya number kwaJoe ngeke ngikushiye lokho mntaka baba abaningi eCape Town bese bebhuka kule number le abaskema kuyo ngiyabacela bayihloniphe le number ethi 076 bangayithi akuwena loya akumina lo isigange mina angina Facebook kwaJoe angina WhatsApp kwaJoe angifakela imali kwaJoe mina uzakimi ngqo la kwaMhlaba uyalingana asikho isidingo sokufaka ngifakela imali nkulu lapha ekuphi eyani le mali ongifakela yona hayi ngoba mina ngithi woza nomthwalo wakho uzowubeka la sesiyokhuluma phela la esigodlweni kwaJoe 072 737 8514 072 737 8514 asihlangane vumbu ukhona isigagla senyama sefele moze nondaba zawo nizakhulumisa umaxoshwa imfene mkhulu ngiyathanda sesivala uyisho lento ngehlale kunje sizwe sakithi ngekuhlale kunje